hano nka Kinubi roundabout halemwe njasangire bagitemwire bagisazire nyachulera nyakwata kwata biri nyakoraki obutu kwija mu west nka hano nakano kiriatete lebi kabantira hamitibe na bakabicollecting ababi hayo ebire bikabira hamitibe abikolaki babitemura titukwenda mu so nikyo kurora bahikire bagamba no basajja ba west na ba east mugende mu harmonizing bena abakazi to agreeing. Of course, what would be good kyakubaidi ntitwena ntuba platform makuru agakwenda kweshanisa honaga ja person wentebe yakatana habwa district ya Hoima Uthman Mugisa Mubaraka amweno yetimbira ha ntebe yabuga ya county Amlan Tumusime nangoteireho notaha umuntebe niye mwe Honorable Pius wa kabiri Jumba batongoza okuronda karuru aba bashobora ibintu bitari bimwe na bimwe babasize gukora abantu babo nangoteireho no kuraganise bindi bari kwija ko bakora baheza ko batamu wesije mu kikaro cyo kubana amasanyaraze tukekurakuraniza nanone tukabana amasanyaraze titugayina cyoka tukunyumirwa tuzere ndongo mpako buyekei ito bwe kitukwato buhereza niye ndongo nkwenda kusima kyo kubanza abantu babugahya habo kunsagika rero murundi gunu abantu babugaya banyendeze muno na nyonkisimiraga busima ruhanga ningamba bojo abantu nurure engonzi ababura rubayizire rubunyonyi ensonga yikayirero kuruga 2022 nazingaha nagumu buyibuna abantu ibihimba bakabyara bayeza ibimuno kutuhawo batuhawo abantu bayino businga. Uthman Mugisa yayonzera yayihanangiriza abantu ba district ya Hoima ukongera ubushagikiye bw'umubembezi w'ihanga umukarura kabona ko mwako gw'2026 kubasaba karuka mukama waitu mukama wange His Excellency Yoweri Kaguta Museveni makuraga gasha kwa gada saba wa tayari West Hoima.